Adakah korang selalu ambil gambar dengan menggunakan korang punya smartphone? Ini antara aksesoris yang korang patut dapatkan. Ini ialah smartphone grip daripada brand Ulanzi dan ini modelnya ialah CG02. Apa yang jadi kelebihan dia ialah dia ada built-in fill light. Dari segi dia punya reka bentuk dia memang kecil saja, sebab tapak tangan ni. Nanti korang boleh klipkan korang punya smartphone, ada dia punya clipper lah. Tarik atas ni ada spring loader ni. Letak korang punya smartphone dekat sini. Ada rubbery texture untuk bagi extra grip, dan dia punya grip depan ni pun jenis ada rubbery texture lah, so mudah korang nak grip nanti. Dia punya grip ni dia akan bagi macam ala-ala korang tengah pegang real camera lah. Atas ni dia ada cold shoe mount yang korang boleh letak, sama ada korang punya mikrofon ke, nak letak ekstra lampu ke. Dekat sini ada dua button, ini shutter button. Ni korang boleh connect via bluetooth. Atas sini ialah switch untuk on dia punya fill light. Kalau lama nanti akan on. So dia ada 3 level lah. Ada 1, 2, 3 brightness. Dia punya color temperature untuk fill light ni memang ada fix, korang tak boleh nak adjust. 5500K. Dan battery life dia ialah 1000 mAh, so dapat tahan agak lama. Untuk charge dia punya fill light ni, dekat belah tepi ni ada USB-C port untuk korang charge. Same goes dengan dia punya shutter button ni pun ada USB-C lah untuk korang charge. Tapi kelebihan dia punya shutter button ni actually korang boleh cabut. So ini kalau korang nak pasang pacak dekat tripod, korang nak ambil gambar-gambar ramai, letak. Lepas tu korang boleh cabut dia punya shutter ni, korang boleh control lah daripada jauh. Last sekali kat bawah sini ada dia punya screw thread lah. Ini korang boleh mount dekat korang punya tripod. So contoh saya nak pasang saya punya smartphone ni dekat kita punya grip ni, so jadi macam ni lah. So korang nampak lah gambar tu macam korang tengah pegang kamera lah. Dengan bantuan ada grip ni, lebih mudah lah. Korang just tekan dekat punya shutter button ni untuk korang nak ambil gambar. Tambah juga dengan ada bantuan fill light ni, korang tengok ini kalau tak ada fill light saya gambar. Dan ini bila saya on fill light, so ini gambar yang tak ada on fill light, dan ini gambar yang saya on fill light. So kalau korang berkenan nak dapatkan smartphone grip ni daripada Ulanzi ni, korang boleh dapatkan sekarang. Memang sangat-sangat membantulah untuk korang nak ambil gambar.